Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Maka bapak-bapak yang saya hormati, maka bapak-bapak ingkang kula hormati, monggo kanggo rumiyin kita dherekaken pujian puji syukur kepada Allah SWT yang sampun maringi dengan kenikmatan panjenengan kita sami. Nggih menika arep ini nasihat iman Mas Empat. Katite ing dalem menika kita saged tempat silaturahmi nuntut ilmu sareng-sareng ing dalem menika kanthi sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Untuk itu mari kita sama-sama syukur alhamdulillah sareng-sareng kepada Allah SWT. Alhamdulillah rabbil alamin. Selawat salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tadi salat dan salam itu asal syafaat ini akhir zaman. Bisa. Jadi punten niki badhe ngadakan tidak acara ing dalem menika yang pindah ke pembukaan. Dan nomor kalih untuk inti kajian tahsin. Dan nomor 3 mungkin nanti info dari organisasi. Dan nomor 4 menika penutup. Nggih dengan berdalan sampun dalu monggo kita buka acara ing dalu punika kanthi wacan basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kajian tahsin dan badhe dipun sampaikan Bapak Satpat Pedal Sabangan kula semangaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allaha sami'un 'alim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna ayyakunna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walil rijali 'alayhinna darajah wallahu azizun hakim. Wa rahmatullah alhamdulillah rabbil alamin. Semoga salam sholawat tansah kalimatin Sallallahu alaihi ayat surat
Semoga melakukan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Menikmati ketemu ain beda ampun bertemu ampun kita mulai berguna itu omongan wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Wala yahillu lahunna ayyaktumna
minna billahi wal yaumil akhir. wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'rufi walirrijali alaihinna darajah Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'rufi walirrijali alaihinna darajah. wallahu azizun hakim Wallahu azizun hakim. azizun hakim Azizun hakim. Walau yang maksud bilang-bilang dengan bahasa yang enggak terus ini idza kalau makin azam lajeng bergunah-gunah ingkang wonten menika dipun kiyati kalebet makharijul huruf zain za wa in azamu talaqa nanti min diantara di kathok ngomong za yang boten kathok nanti dadi ayat dengan sana-sana kalau simak nanti kadang-kadang sampai sekitar manut kaidah wonten monggo A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu talaqa fa'innallaha sami'un alim. wa in azamu talaqa Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salat
yu'minna billahi wal yaumil akhir wa kumulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islahan walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'rufi walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur wa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. wa in azamut tolaqa fa innallaha sami'un alim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir wa humulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'rufi walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaq
Islam aradu islaha walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'rufi walirrijali walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. lillazina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. wa in azamut tolaqa fa innallaha syami'un alim. Mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun wala yahillu lahunna ayyatumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha wa lahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'rufi walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in yazamut talaqa fa innallaha sami'un alim. wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna
walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'rufi walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. wal mutallaqatu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi zalika in aradu islaha walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wala wallahu azizun hakim. lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wala yakillu lahunna tum nama kolak in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna
in aradu islaha walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'rufi wa lirrijali alaihinna darajat wallahu azizun hakim. Alladzina yu'minuna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. lilladzina yu'minuna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu wa in azamut talaqat fa innallaha sami'un alim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wala yahillu lahunna yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dalika in aradu islaha walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'rufi
walirrijali alaihinna darajah alaihinna darajah alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Jemaah majelis tahsin rahimakumullah. Arti perkataanipun lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur wa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Lilladzina, untuk orang laki-laki yang yukluna mengilak itu menyamakan Dari kata apa, Pak? Alat, Pak. alia yuklu Wangun itu bilang niku awune niku pinapa dados orang banyak. nggih Oke. kangge penolong alif ambia kan bisa kena dhewe ya tentang pembahasannya yukluna alau yuklu selain menghilang itu sama kalian izhar niku Dohrun niku punggung yang secara hukumnya niku madake karo punggungnya mboke. Jadi haram untuk menggauli seorang ibu. Jadi menghukumi seakan-akan dia itu sebagai ibunya. Yukluna min nisaihim, dari istri-istri mereka, wanita-wanita mereka. Tarabbusu rabbaso yatarabbusu tarabbaso yarbusu niku menunggu arba'ati 4 ashhurin jamaken syahrun 4 bulan. Fa'in fa'u fa'maka in jika fa'u fa'a yafu'u itu ada yang itu kembali. Fa'in fa'u jika mereka kembali lagi, fa'innallaha maka sesungguhnya Allah ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Bagi seorang laki-laki yang mengilak, jadi mengilak ngoten niku mesti wong wedok loro-loro. Mila akhirnya yukluna min nisaihim, menjadikan wanita itu keloro-loro. Jadi karena perkataan pakai kamu udah kalau mbokmu, kalau mbokku. Jadi kan mbok dheweke kan sama kalian mbok awake dhewe. Yen dhewe dadi bojone awake dhewe. Jadi kan ora oleh menggauli. Jadi gampangan iki wis ora mungkin anu nek karo kowe. Dan kowe wis menengi sak niku otomatis wong tetep keloro-loro. Yang pun ngoten niku wajib wong lanang kudu nunggu sasuwene petang sasi. Mulai kin mengilak niku. Engko yen bali Allah kersa wong loro pancen kekarepane pengen ketemu meneh. Nek nggih kudu nunggu petang sasi niku. Wilayah yukluna niku bisa ranjang.
Wa in azamu talaqa wa in lan in jika azama ya'zimu itu berkemauan keras bermaksud at-talaqa mentalak jadi pisah fa innallaha maka sesungguhnya Allah sami'un maha mendengar alimun maha mengetahui sing potongan ayat akhir wau yen dheweke bali Allah paring ngapura lan Allah nyayangi ning yen dheweke pengen pisah sak temene Allah maha mireng lan maha ngawuningani kata-katanipun iki kata-kata sing perlu dicermati jadi yen pancen karepan iki pancen pisah Allah kuwi tulis umum awal mulane dhewe pisah mulai saka mengilang kuwi Allah wis midhangetaken wis ngerti wis ngawuningani ning yen dhewe ngomong bali Allah mu ngapura pada ngapura mesake maksudnya mesake ngomongane pisah mila akhirnya wong sing berpisah itu Allah menghalalkan tapi Allah menutup atau Allah tidak suka terhadap perceraian. Lajeng ayat ingkang terakhir wal mutallaqatu lan wong-wong kang tertalak mutallaqun niku maf'ulun bih sing kenengan objeke. Jadi wong sing ketalak atu niku nedahaken yen niku muannas. Jadi wong wadon-wadon sing ketalak ya tarabbasna sami kaliyan wau tarabbusu niku yata niku berarti kedua-duanya saling sing lanang ya nunggu sing wadon ya nunggu bukti wadone niku ngangge anna tarabbas nah niku jamak wong wadon-wadon berarti wong wadon-wadon sing ketalak kudune sing lanang lan sing wadon-wadon niku ya padha nunggu bi anfusihinna disebabke saka kaadaane dheweke wong wadon-wadon niku mau mergo sing ditalak niku wau sasuwene salah sata luruin salah sata luruin niku zuhurin tuhur suci 3 kali suci dimana 3 kali suci itu padha karo 4 bulan bades sesuk suci sasi meneh sesuk suci sasi meneh sesuk suci nah, pas petang sasi komplit niku sami kali salah sata wala yahillu lan ora dihalalke utawa ora oleh lahunna kanggo wong wadon-wadon iku ayat tumna an untuk yatumna kata-kata katama iki nutup kataman iku nutupi ayat tumna ma khalaqallah ma apa-apa khalaqallah sing wis diciptake Allah fi arhamihinna kang ana ing rahim-rahime arhamun niku jamak taksir keng rahimun rahim in kunna in jika kunna adalah wanita-wanita itu yu'minna mengimani billahi marang Allah wal yaumil akhir lan hari akhir ora halal kang wong wadon iku mau kanggo nutupi
janin sing diciptakake Allah wetenge. Dadi yen hamil ya kudu diomongke hamil akhire arba'ata asyhur. Mergo enten gen wetenge wis eneng janine. Niku yang dheweke niku iman marang Allah kudune manut ngoten niku. Ning yang ora ning isine wa maulatuhunna ewon dene wong lanang-lanang pasangane suami-suami wong wadon iku mau ahakku luwih berhak ahakku tahakun biraddihinna bi dengan radun kembali marang wanita-wanita iku mau fi dzalika ana ing babagan sing kaya ngono mau yen wetenge iki mau eneng utawa ora eneng yen eneng berarti kudu baleni neh yen ora eneng terus kan in aradu yen nganti kabeh-kabeh iku mau duwe kekarolan arada itu islaha sak kelorone iku mau damai apik meneh. Dadi hake wong lanang karo hak wong wadon padha. Yen sing lanang pengen bali sing wedok ora gelem bali ya wis bubar. Yen sing wedok pengen bali ngenten-ngenteni sing lanang ora baleni ya wis bubar. Ning yang loro-lorone pengen gathok ya gathok. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Lan kanggo wong wadon iku mau kaya dene hak lan kewajibane kaya dene kanggo wong lanang. Kabeh-kabeh kudu dileksanakake kanthi apik bijaksana. Walahunna lan kanggo wong wadon iku mau mithlul ladzi kaya dene alaihinna kewajiban kanggo wong wadon iku mau bil ma'ruf kanthi apik. Dadi aja tak selo ben ngomong kaya ngono saiki pengen bali ning asline pengen bali meneh pengen gathok meneh lah iki ora bener itu kata-kata yang tidak ma'ruf. Walir rijali alaihinna darajah lan wong lanang iku mau duwe derajat sing luwih dhuwur tinimbangane wong wadon. Maksudipun sing berhak menentukan iku mau wong lanang. Mula sing kudu ngenteni wong lanang yen pengin aktif. Ning yen wong wadon ngenteni pasif. Ora sasune telung sasi terus sing wadon esrek bae. Sasune petang wulan dheweke ngoyak wae mboten masalah. Wallahu azizul hakim. Ketetapan ngoten niku awit Allah iku maha perkasa lan maha bijaksana. Bijaksana niku wis ngitung apik eleke kanggo hambane lan aziz niku Allah sampun pirsa kekiyatanipun Allah Subhanahu wa taala yang pengen ndadekke juga Allah pengen gabungake itu Allah kuwasa. Sedaya niku kanthi sunnatullah. Pakai proses. Jadi kalau jalan sunnatullah itu sebenarnya itu proses untuk menuju syariat itu namanya sunnatullah.